nizo kugaba gusa umuntu ubonye ukagaba kuko ngo bamwe ari umusazi nyine gitungwa kandi yishoboye ndetse ubwo nabo kukimuhaye aravuga ngo tazi wakanira umuntu yamusabye ikintu yagiraga ubuntu bwinshi uri munsi yigeze kureba aho bari babivuga munsi ico nyine ariko kuri zo tambaziyo kubera ko yarazanye n'abantu bo kumuramza kandi ngo bakaba bari bazi kuko yaravuye iriya mu kiraro none ngo yabona umuntu wese abonye bakabona kuko bazi ko afite ifaranga bakamuhiza ifaranga none ngo murabanje niyo bari kuvuga ati izi faranga tubaze gati kuri ndamureke ku maguru gutanga ifaranga kubera ubuntu yagiraga ndamwifuriza iruko ridashira Iranzi yagiraga ishaka ryinshi intambara zimaze kuba twaza tuvugana kuri telefone yari kuri Goma iwacu wahiye yari yarabuze amahoro je twandikirana akagamagoma akambwira ngo muti waceceka amuratse Iranzi ni gute wabaye baravuga ngo uraje kurwana muri Kongo abantu b'abagabo baricaye abasirikare n'abasivile wewe ni gute ko utekereza akambwira ngo yabuze amahoro ngo arimo kumva azogenda gutabara iwacu arasha ico gihe nabwo umuzeni ubwo ari rugura ko akamutangatanga none ngo buce aradusezera aransezera arambira ngo ariko kikurangiza ubuzima busanzwe kurangiza gusha ubuzima bwa Kristo ubwo n'amagambo atatu siko kuriye wihangane wihangane no birangize kubera ko nazanditse ariko tagutinda noneho ngo arangize aransezera arambira ngo yagize umutima wo gushaka kurwana iriya ruguru aje gutabara ubwoko kandi jewe nta muntu wandeye igipindi sabizo kuvuga ngo bateye igipindi nta muntu wandeye igipindi jewe ubwanje ko ndasensibiliza abasore barena kuri Goma ndetse n'ahandi ngo tutabare je kurwanira ubwoko kandi ico gihe wari ufite ifaranga ni wari uko ufasha muzehe ariko yamavuga ngo izo zose aravyiyengagije ngo buce Iranzi aramasha aragenda aratabara aja kurwanira igihugu muzukuri yagiraga ishaka y'ubwoko cyane niyo anazize ndamwifuriza iruko ridashira ubuzima bwa Iranzi bwa Kristo Iranzi yari umunyamasengesho muzukuri nimvuga gutyo wenda timutekereza ko wenda kabishe Iranzi yakundaga gusenga Iranzi yari umunyamasengesho ni ukuvuga ngo nigeze mbona igihe kimwe mu rugo iwacu burya nari muri Kongo ejo bundi umwana wa garafrere ararwara uwo mwana yamarwara ico kurira turagenda turagusenga mwa garafrere turasenga umwanya muremure utari mutoya ngo ndagize je numva ndarushe n'abandi bene twari turi kumwe turagenda tuca kurya iwe yamasigara mwa garafrere arasenga kugeza bukeye nawe ngo kiyaryamye umwana akarari aricaye na Nyabeza buraca mu bitondo yicaye aha yasenga Imana ngo cyo ryama umwana ahayari yakundaga gusenga kandi Iranzi yakundaga kumusenge bitari bituzo gushaka yagaza kundaga kumusenge utwara umwanya munini muhana gusenga Imana mwinginga Imana kandi yakundaga amafungo abantu bacu wenda barabizi ubuzima bwe bwose Iranzi yagize yiriza ubusa zani mukarimwe yigeze kwigiriza ubusa mu rugo twabanaga muri campus nawe arambira ngo amafungo yo mu rugo ngo yazamera neza tukirirwa naho ngaho kumanywa nagenda naje kumureba agasanga karani mu kirengeti tanasenga bijwi rinini agasenga bijwi ritoya akabara iminsi 3 Iranzi atarya tubana mu nzu twaye turya twese ariko Iranzi atahaye yari umunyamasengesho navuganye n'umuhungu bajanye babaze kugera kuri kagerengera Iranzi yageze wasiga akaja kwirirwa mu kibira wenyine ayasenga ayo magambo bwira n'ukuri kw'Imana akaja gusenga wenyine mu kibira izuba rikarenga ngo yitajije abandi akagenda kirirwa asenga ahayinginga Imana Iranzi yapfuye ari umunyamasengesho Iranzi yageze uzura imbaraga nigeze ko umunsi umwe uzura imbaraga mu gatoki muzukuri nawe kagisoni tushaka kumenya ko tushaka kuvuga kuko muvugana nawe yagira ikintu cy'amarira iyo Iranzi yafatwaga n'umwuka akarira wageze ubwira guhuha generaliza n'amagiro bakamagwe sukundi Iranzi ukundi gute abaye gute yageze uzura imbaraga z'Imana ndamwifuriza iruko ridashira Iranzi yakundaga gusoma ijambo ry'Imana kandi yakundaga no kurivuga kandi yarazi no kurivuga
muzukuru abantu twabanye. Iranzi yarazi kuvuga ijambo ry'Imana kandi akamenya no kurisoma kandi yageza agitaho. Ndamwifuriza iruhuko ridashira. Rero amagambo nayo ngayo, reka ndekera ayo ngayo. Mwene data ikindi kintu yakundaga gutangaza haleluya, yakundaga gutera za haleluya, yageze atangaza haleluya zidafite umubare. Iri haruguru haba igitaramo cyiza. Ndamwifuriza iruhuko ridashira kandi ndabashimiye abantu bose baje kudufata no bisitako ku mugongo, ariko kandi twarakomeye kandi dukomeje kumwibuka kandi tuzahora tumuzirikana imirimo yiwe yakoze. Iranzi ni ukuri cyari gusita gusa, ahubwo Iranzi yari twari y'abanyamurenge. Imenye ikimenyetso nuko Iranzi yaguye bihunda iwacu ari ku ndondo. Iranzi yakundaga ubwoko, yitangiye ubwoko. Ndamwifuriza iruhuko ridashira. Amen. Yatindagiye ariko niba ufite ubuhamya bwimbitse mu bijanye n'uwo tuhatwibuka, ndagira ngo umwanya wo kugira ngo tumenye uwo ari we uwo tuhatwibuka. Tudatwaye umwanya muremure, reka duse nk'abasoza, ariko nanjye reka nshimira abantu. Jewe Iranzi barabanye, ariko iby'amasomo zagiye biza, abantu baratandukana, bagenda batandukana, ariko Iranzi na nyuma yo kugenda gusubirayo ubu yatabarutse, yageze aza kurireza akampamagara akambwira. Iranzi yari afite imitwaro. Hari ibintu tuba tuvuga hano bakavuga ku mastatasi tuba tubibona ngo wikivi mwasize ngo tuzagisoza. Ntawoso ikivi cya Iranzi yaragishojeje. Bibiliya ivuga ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe warasinzira. Urumva ibintu muvuga bakavuga kubagara, bakavuga ibiki, bakavuga gufasha abantu. Yari nkaho yari azi igihe cyiwe kuko ari kigufi mu myaka afite, yabikoranaga ingoga cyane. Ndashima Imana yuko Iranzi mu gahayo yaragira, abanyakarere barabizi. Imana yamugishije arakizwa n'Umwuka Wera, kuko iyo atagira Umwuka Wera, je nigeze kubonaho akiri mutowe aho isa mukubita, kandi muramuzi muzehe aramukubita. Iranzi bamutuzi ko umwana azamukubita bakavuga ngo nahungu. Iranzi umukubise ndiwe ndageza bagombaho ko bamwaka wa muntu akaba ari usa nkaho ahunze. Ndashima Imana rero kwizo mbaraga. Buriya abantu bakizwe n'abantu bafite amahame, bafite izo bagoreka. Ndashima Imana kuko yakishijwe. Ikindi mujukuri biba bisa nkaho bigoye. Ndashima Imana kuko yadukomeje twese muri famiye, abagorora bari hano cyangwa se abandi banyarwanda bose bari hano, abantu bose mu karere bari bazi icyo Iranzi avuze muri famiye wacu, kuko yari umuntu gusa. Uwo twahagurutse hano wese yaramubona. Ndashima Imana kuko yadukomeje twebwe abafamiliye ba bugufi ndetse n'abanyakarere. Imana yaduhaye gukomera tugatahura kuko Iranzi uko ari Imana yarishatse kuko bigenda kuriya, turayishimiye cyane. Ikindi nshima uko nzomubwira tugeze mu ijuru, tubonanye mu ijuru. Ndashimira Iranzi kuko Iranzi ari abantu basigaye bavuga ngo abantu bari mu gutoroka, ngo abantu bagata imiryango. Iranzi yaragiye ku rubuga rwa sogokuru aratubwira ngo se mwamubona ko igihugu cyatewe dutabare. Imuzi grafure rutebo akaza amubwira ngo nimba bishoboka ngo nimba bishoboka ngo atege indege bave iyo bari ngo dutabare. Abantu bakagerageza kwerekana amarezo yo kubatigira indondo yarashize. Abati jewe ico gihe murabizi ibi abantu bari ni Iranzi yarafite akazi, yaje aje kwiga ashikabona akazi, biba ngombwa ko umutima w'urukundo yaragira, aravuga ngo ngiyo kwiga atumiza muri umuna wiwe bombi akaza yiga, noneho akaza akora bonka akaba ari we wiga. Biba ngombwa ko anafasha se aho yari ari bukaba, noneho aratwandikira gutyo ngo tugende. Turamushobora inbox, turamuhamagara abandi toya, kubera umutima w'ushaka yari afite. Biba ngombwa ko agenda
kandi ntiyagenda ngo arangize bashike aza kuroho nimero yageze aza kuri Yesu akaduhamagara akatubaza uko tumeze, kandi ntiyagaragaza ngo ni umuntu urabona kwa sebukwa mwami baba ahantu bita mu Rurambe yatubishojwe gatoya nihangane. Iranzi yavuye Gahororo aje kubiyereka, arabaramusa ababwira ko yaje abivamo ashike mu Mibungo iyo kwa databuko. Iranzi arasaba kandi aviyo yarari mu ikaya babo aragendagera kwa databuko arabibwira kubera gusa akazanyandikira akambwira ngo dushize hamwe ngo nta kintu kitashoboka, ngo mu buzima ngo muri famille tuzoharanire mu kurwanya amacakubiri, ngo nishaka ngo dushigikira. Kandi ari umuntu mutoya mu bandi bana, ndashima Imana kuko Imana yari yaraduhaye Iranzi ngo tuvukane. Ndabona abanyamurenge bari hano bose bari mu bihe bisa nkaho bitatworoheye, kandi twese abo twibuka bose ziriya ndwara zindi zose uyu niwo tubashe gusigura uyu munsi. Wenda ejo hazoba hariho umubiri yabo bugufi cyane bagaragure nabo hano ubona nakoze bakomeje umwanya wabwiye ni ukuri. Ndabashimira ku bufatanye tugira n'urukundo dukundanye, tuzokomeza inyura Imana izabahereza umugisha. Ndashimira itorero ryaho mwabibonye ibintu zo gushikira cyane, Imana y'umuhereza umugisha. Revera n'abakristo bose ndetse na Chorale Gate of Praise n'abandi bose n'abayumve, nabonye Perezida Basita yaje. Imana y'umuhereza umugisha. Abantu bose babaye muri kino gikorwa cyo kwibuka, je bakibibuka nagize ubwoba, navuga se kwibuka biragoye, ubundi se twaramwibagiwe, ariko nza gushurwa ijambo rivuga ngo Imana numva umutima wanje bwanirije kuvuga ngo ni ukwizihiza umwaka ushize Iranzagiye urupfu rwa Iranzi ruteye isoni n'urwaziriya ndwara zindi zose. Ndagira ngo n'aba Pawulo ntibakibaho na Stefano n'abandi. Rero ndashimira buri wese wagize icyo akora, watwerereye muri presence yiwe kugira ngo kino gitaramo kibeho. Rero Imana idakiranirwa ibahereza umugisha. Iranzi tumwifurije umuzuko w'abera. Murakoze cyane kandi ndabanza nshimira Imana kuko yaduhaye uyu mwanya kugira ngo dutegure kuno gikorwa. Imana nishimwe, Bwana asifiwe. Ubundi kandi ndashimira abigizi kubw'umwihariko bategereje iki gikorwa, kuko n'abana beza cyane kandi bagira ubumwe barakundana. Rero kuba na Iranzi yaravutse muri uno muryango w'abigizi, Imana nishimwe. Ubundi kandi ndashimira umuryango umwe baheza na Pole kuba mwarabuze Iranzi. Ni ukuri twese yari uwacu, ariko mbahaye Pole mukomeze kwihangana kuko Iranzi yagiye mu gihe ciwe. Amen. Icyo navuga kuri Iranzi twagiriwe amahirwe iwacu ku Muramvya mu Baturika. Iranzi yakirijwe iwacu kandi tugira n'amahirwe ukuye na Iranzi. Hari abantu benshi bazaga ari abapagani iwacu bagakizwa, ariko ndashimira Imana kuko Iranzi yakijijwe ari iwacu ku Muramvya. Amen. Iranzi yarakijijwe mbere y'uko akiza twabanye jewe no mu ishuri. Bana na Iranzi mu ishuri twataha akaje impaka, kuko twebwe iwacu twagira amahirwe abakobwa benshi n'abahungu iwacu bari abayumva. Akaza haje impaka ukunze ibyo dukora, akangendesha impaka, tukaje impaka tugataha. Yari abana n'undi mwene se wabo ngo ni Kimararungu, nyine mu basita twabanaga mu ishuri turi batatu biwacu aho ngaho ku Muramvya. Tugatahana na Iranzi agendesha impaka, tukaje impaka. Buce Iranzi afata umwanzuro. Iranzi ikintu yakoraga yagiraga decision, nicyo kintu yagiraga muri we. Iwe yavugaga ngo arakora ikintu yaragikoraga. Buce Iranzi wenyine aragenda aja mu butayu agira icumweru ari mu mafungo. Iranzi aza yakijijwe kubera ukuntu iwacu bari bateye. Iranzi yasaga naho atari kumwe n'abandi kubera ko abenshi bari bakijijwe. Iranzi akizwa muri ubwo buryo iwacu. Amaze gukizwa Iranzi icyo bamuvuzeho mitera Imana imumugisha kuko yambuye ibintu byinshi. Iranzi yagiraga decision, Iranzi yarazi gukora. Iranzi yabaye iwacu ku Muramvya yabaga mwamubyara wiwe ari na kaka. Uwo mubyara wiwe nababajwe nuko na kaka ataje, kandi no mu bwa mbere sinzi camuje kandi twari tuzi kwazi. Arangize babana na mubyara we ari kaka. Iranzi amubera umugabo, Iranzi amubera umuhungu, Iranzi amubera umwana. Yarubahaga Iranzi ikintu yagiraga
akagenda yahisaga afata umushi wo kubaka inzitiro wo guhinga, ariko imyaka Iranzi yahabaye, Iranzi amubera byose. Iranzi yava ku ishuri akaja mu murima, yava mu murima akaja mu butayu. Iwacu gihagijijwe tiyabaye mu nzu cyane, Iranzi yabaga mu butayu. Iranzi agakintu wamubonanaga ikayi ukamubonana n'igitabo. Ariko ndashimira Imana kuko Iranzi tuhatuvuga ubu nyine Iranzi yagiye mu bwami bw'Imana. Amen. Ubundi kandi ikindi kintu Iranzi yagiraga urukundo. Iranzi yagiraga urukundo. Iranzi akagira urukundo, agakunda abakuru, agakunda abatoya, kandi yubaha cyane. Rero ko ndabona umwanya wagiye simvuga byinshi, ariko icyo nifuriza Iranzi nifurije ivuriro dushira. Murakoze. Murakoze cyane. Bene data nawe wagiye kuvuga kandi abanguke. Musukuri ntabwo twara birebire kandi ni nacyo cyatuzanye abagabo bamenyera amategeko muri iyi minsi, abantu amategeko aremereye cyane, ariko nimwihangane kandi gato twe turangiza kandi natwe turangira, ariko mwihangane turangize tuvuge Iranzi buke, tuvuge ngo amen. Utora ngo mvuge Iranzi ntabwo bantoye kubera kuko ari hafi ya minisiteri kugira ngo wenda arijo baheze ijambo. Abo bose minisiteri y'abimizi bashobora kumuvugaho cyane, ariko bantoye kubera kuko twabanye cyane na Iranzi, ndamuzi bikomeye kuruta abantu bose. Bwana Sifesa. Rero bano bose bamuvuga, ariko Iranzi twarabanye. Jewe sinakundaga n'ibintu zo kumanuka nja ku mashuri n'ibikiruguru, niberaga ruguru. Ko navuye ruguru cyane inzira, ariko niberaga ruguru cyane ni kayo nakuriye, sinakazanja za Uvira ngo jahandi. Nagiye Uvira 2012 gusa kwiga, mfata diplome mwaka umwe ndazamuka. Nubwo gusa naho ubundi niberaga ruguru. Iranzi twarabanye cyane. Iranzi yari umugabo witwara uko babivuze mu by'ukuri kandi uzi icyo gukora, kandi Iranzi icyo yari yahamagariwe yagikoze neza mu gihe ciwe. Iranzi yakijijwe akizwa mu buryo butandukanye n'abandi. Yagiraga imbaraga zikomeye cyane, nagaza muri bakamwitegereza kabona afite imbaraga z'Imana kabisa zimurimo, kandi yari yarahamagawe n'Imana. Iranzi yarakijijwe arasenga kimwe n'abandi, turabana mu magurupe kuko mubizi dukomeza gusengana. Ndavuga ibintu bitatu naboneye kuri Iranzi turi kumwe, ndavuga ngo afite imbaraga z'Imana. Twagiye mu Gatanga ku meza, simvuga kwizwa kuyo byinshi bagiye babivuga bambe, ngo tugende ku meza paruwase, ngo dushike turi mu meza muri paruwase yuzura imbaraga z'Imana. Ngo yuzura imbaraga z'Imana, sinari nabonaho umuntu yuzura imbaraga z'Imana mu kanisa ryose rigira leta. Ikanisa ryose ryarahugutano ameza paruwase Gatanga bagira leta, kubera ibyishimo ari yanezerewe. Agira ibyishimo arajugumaho yarari, abantu barafata, yandika amandiko amakaritasi arashira, arahinda mu ntebe, abantu ngo baroye bagahaguruka bakaja kurangiza ibitangaza birabo. Sitwe twabonye uwo mwuka uwo munsi asa n'uhosha, twari tuvuze ngo karabaye. Yari umugabo w'Imana cyane kandi uzi gukorera Imana. Mu by'ukuri icyo kintu ndakimubonana ndavuga ngo uyu muhungu ari mu imbaraga z'Imana. Undi munsi tuja gutaramana nawe mu Rurambo, twajanye nawe mu Rurambo, kandi hari igihe cy'ihinga kubera kuko bitera bivuze yari intwari. Naramubwiye ico gihe twako dutema hari muci, ndamubwira ati numvise umutima kuja gutarama mu Rurambo. Arambwira ngo nta kibazo, wewe turatema ngufashe, niturangiza dusige dutwise turangiza turaje gutarama mu Rurambo. Aramfasha nyine gutyo, je nabaga kwa data uko nyine twaba mu Kabanda ariko twari duturanye. Ivyinshi bagaza bamfasha abantu baramubaje, ivyinshi bagaza kwifasha cyane, byagaza binanira cyane, bagaza bifasha bikomeye. Noneho baragenda bavugana n'abandi, baraza baramfasha duteba ibisambu turarangiza, ngo turangize tujana no gutarama mu Rurambo, ngo dushike twari ahantu muri kuri Nyabujeje. Sinsibagirwa uwo munsi, mutekerezo imbaraga z'Imana, ngo dushike dutaramye turanezerwa, ngo tumare kunezerwa hari mu ijoro. Iranzi afatwa n'umwuka, ngo afatwa n'umwuka, isibisi yari yambaye ngiyi yabicagagurika yose irashira. Afatwa n'umwuka sinzi ukuntu yagize gutya, yabagira umuriro, turinda kumusukira amazi, dufata amazi dusukira amazi ku muntu wawereye.
yuzura imbaraga z'Imana ngo arangize aranezerwa. Ndabona benshi bari hano twari dutaramanye uyu munsi ngo arangize kunezerwa, afatwa n'umwuka aranezerwa, yandika amandiko ngo arangize ishati yari yambaye iraturagurika yose irashira, ngo arangize twumva yakomeje kugira umuriro mwinshi, ubushuhe bwa bwinshi, sinzi ukuntu yari ateye. Dufata amazi tukaza dusubira. Uwo munsi yakoze igitangaza, izo mbaraga zintera ubwoba. Nije twari turi kumwe, twari twajanye n'abandi bakaba babiri, zintera ubwoba. Ndavuga ngo ni ukuri ari mu imbaraga z'Imana kandi yarahamagawe. Bwana siwe sana. Irindi jambo rigira gatatu navuze babwire. Twaragiye dutarama ahantu ngo ni ku Murambi ngo basita kwa Pasteur Rugondera, ngo dushike turatarama ngo tumare gutarama turanezerwa, ngo tumare kunezerwa. Umva abakozi b'Imana bahamagawe ngo tubaza bati Iranzi aravuga ngo kubera umunezero ngo tunezere, ngo tuwuzaze umusaruro hano mu Rurambo. Uyu munezero ngo turawuzaza umusaruro. Ndamubwira ati umusaruro nyabaki ni ukuri ko ndabona ngo uyu munezero twanezere hari icyo Imana ikora. Ngo turangize twasenganaga n'abaturika. Nimuvuge ngo amen. Twataramanaga n'abaturika, ngo arangize Iranzi arambwira ngo numvise kuko tugomba kwemeza abantu bakobwa bose n'abahungu b'abaturika bakabatizwa kubera umunezero twari tunezerewe. Ngo buke mu gitondo turabahamagara, ariko igitekerezo niwe cyaturutsemo ngo tubahamagare tuja mu gitaramo turatarama turanezerwa. Mu gitondo twadusezerana ngo turangiza turababwira ngo tugize umutima Mana, kumvise umutima kutubwira ngo aba baturika so kuma tujana. Uwo munsi naragiye gutarama mu joro kwa Rwezangoro muri Kadezi, baradupinga ngo turi kumwe n'abaturika. Bikaba nk'ikibazo cyane kandi aribo bana twataramanaga, ariko twagera hano bakadupinga ngo turi kumwe n'abaturika. Ngo turavuga ngo mureke aba baturika babatizwa. Baremera barabatizwa kubw'igitekerezo cya Iranzi cyari kimuvuyemo, kandi aravuga ngo yumvise ko igitaramo twanezerewe uwo munsi ngo tugomba kukuzaza umusaruro. Abaturika turavugana nabo baremera baragenda barabatizwa. Ndavuga ngo ni ukuri afite imbaraga z'Imana. Bwana siwe sana. Habatizwa abantu bangahe mu baturika? Abantu bahabagira kitu bari benshi, barabatizwa. Dukomeza gukorana umurimo w'Imana, barabatizwa. Yari umugabo ugira ibitekerezo byiza by'Imana, kandi yari umugabo ugira gahunda uzi icyo gukora. Iyo abantu bari mu murimo w'Imana uba ufite umukoresha, uko dufite umukoresha, niba uri mu gukora ugakora utari dufite umukoresha, kandi umukoresha wacu ni Yesu Kristo. Niba dushize mu kazi ibyo ukora byose, icyubahiro Imana yaguhaye, umenye kuko ufite umukoresha. Iranzi yarazi gukora neza k'umuntu ufite umukoresha kandi akabikora neza. Icyo kintu Iranzi yarabikoze, yari umukristo kandi yitwaraga neza muri minisiteri y'abingizi, yari umujyanama mwiza, yari umuntu ubaha kandi agakunda abantu. Yakundaga abantu, yagira ngo urukundo ruteye ubwoba, yakundaga abantu bene ivyo bintu. Ikindi ngiye kurangizaho, Iranzi twarabanaga mu rusengero twese mu muhanda, ariko Iranzi akagira uruhuha akarusha abahudumi bacu n'abarimu n'abapasiteri, kandi uko tubafite, ariko Iranzi agakora ibintu agasa kaho ari we nyiritorero, kandi hari umuntu uciritse nyine mutoya. Kubera impamvu nyabaki yakundaga abashitsi mu buryo buteye ubwoba. Abashitsi bagaza baza mu muhanda, tukagaburira abashitsi, twamara kubagaburira akavuga ngo abashitsi ntibahaze, tukarinda tugera mu gitaramo akaza kwandikira akandiko ngo ariko urabona ko abashitsi bahaze. Yewe abashitsi bahaze, tubabonye ko n'imitima basize imitima bahaze, ariko agasura akaza nigera kwandika ngo kuri sinzi kumva kuko ndagirwa kuko ngo tuba dukoresha abantu none ntibahaze. Nyabura abantu yagira kuruha tiyori y'abashitsi batarari, yagaza agenda ari umusore ukomeye, aguhagira abashitsi bose mu gitondo, akabongana arwagira abashitsi, agafata amabita abiri akazarikira ku ruzi, akazana amabita abiri ajya iwacu bagashusha. Kandi yari n'umugabo ugira igitinyiro, yagaza abwira umugore ngo urashusha amazi tiyo vuza yanyu. Yagaza agenda akababwira umugore bano banyandura Imana barabuwe n'abandi, akababwira ngo urashusha amazi tiyo vuza yanyu. Bari bamutinya kandi yari umugabo Imana yari yaragitinyiro, igitinyiro cy'Imana. Aho ngiye kwatangira haleluya. Imana cyubahiro. Haleluya. Yari umugabo ufite igitinyiro cy'Imana. Yabwira umugore n'undi wese habe natwe yagaza dupanga mu kazi akavuga ngo urakora ukabikora neza. Ni ukuri Iranzi yarahamagawe kandi yari yarahamagawe ngo siko nabivuga. Rero ikindi gikomeye cyane uriya muntu Iranzi yagiraga, Iranzi yakundaga ibintu byo gukora. Iranzi yigira kumbwira, arambwira ngiye kurangiza imbabarire. Iranzi yigira kumbwira ngo yaramukundaga akamura, yakazambwira no mu mwana akambwira ati muri baramubaje bose ingabo yo kwa data bose baramuba yakazambwira ngo arankunda kandi ukuri bivuga imbere yanyu.
yagaza ambwira ngo arankunda cyane bisubizo nza bimbwira kandi akambwira ngo azabona ko hari icyo tuzomarirana hari icyo tuzomarirana pe noneho aza aho twari dutuye arambwira ati nagize igitekerezo kandi igitekerezo nagize igitekerezo cyo kuza gushaka ifaranga mu mirenge nabonye hano muri ubuzima so tugira cyangwa tuje kuragira utuno duka twa hano ku ndondo nikazo ku ndondo zazinono kurya sikizombi na nikazo ku ndondo zazinoka cyane ariko arambwira ati ka turazifite kandi nta kibazo ariko kandi niza numva nshaka gutunga amafaranga none tituzoguma muri ubuzima bwa hano nashatse kuja gushaka amafaranga aragenda yaraje kusezera ko yarabimbwiye n'abandi nyine yarabasezeye kuko babivuze aragenda aja mu minembwe gushaka amafaranga amare umwaka ngo arangizaje araza yamagura ibitungwa yari umugabo ufite intama imirongo ngo arangize umunsi yaje yamagenda baramubwiye bose n'abashiki biwe akagenda baheza amafaranga yageze naje mu waje naramwiboneye umunsi wa kane arinjira mu nzu aheza umugore amafaranga akazora agaheza n'umugore andi mafaranga muri agira ngo mu isoko ngo agurire abana ng'imbombo agire gute yari umugabo ushakanyije baramubwiye bose bano banyandura imana n'abandi mu muhana agenda baheza amafaranga yari umugabo uzi icyo gukora kandi yari abagabo ndangije kuri uzukuri irazi yari umuntu witoze kandi wubahaga kandi yari umukristo kandi mu by'ukuri nubwo tubikora gutya umuntu kumuvuga titworangiza irazi ariko irazi aja no kugenda ava kuri Goma yarampamagaye arambwira ngo yabaje kubwira hambere ngo tumusengere ngo zoreba abandi banyamasengesho ngo tumusengere nk'Imana wese icyerekezo ngo ari kumva nta cyerekezo afite ngo kandi umutima gusuma kumubwira ngo aje mu gisirikare tinoneka muzosengera muri icyerekezo ndabifata gutyo kuko gusa ngo arangiza aza kumpamagara ese mwarasenze se mwarasengeye jamwe ndabwira toyaye ntabwo twabisengeye arambwira ati mugende musenge Imana mw'icyerekezo ndi mukumva umutima waje uzamutuma kuja mu gisirikare arabimbwira n'ubundi mfite Facebook yiwe izage nasubira mu magambo mu message bagatwandikirana yagaza kunda kunyandikira cyane akanyandikira bene uko ngo arangiza aragenda yaje kugenda nyine kuko impamvu sishaka rijya yagiraga n'ibyo yose yagaza akora ibyo byamujanye ruguru washike habamwe no guhamagara bwana swesa ariko imbuto yes imbuto yeze niyo zisaro irazi yari umukristo kandi yari umutaramyi naho yageze imitera yabivuze ngo yagaza amagenda agasiga baba akagenda akaja mu kibira gusenga Imana yari umuntu ukomeye cyane bwana swesa yari umuntu w'Imana rero musukuri Imana ishime kuko yamuhamagaye mu gihe ciwe kandi Imana ikamubwira neza kandi irazi ari mu ntwari zo kwizera intwari ziri mu ijuru irazi nawe tuzobasanga rero bavandimwe abinginzi abashumba bacu bari hano inshuti n'abavandimwe ba Kristo bari hano mureke dukora imirimo myiza kugira ngo tuzasange ziriya ntwari bwana swesa nidukora neza tuzababona kandi uriya mugabo Soto Santiago yaravuze ku kintu ngo nitugera mu ijuru ikintu ngo tuzobona umuntu wamuvuga ngo dore irazi ngo dore papa dore mama dore murumuna waje ubuzumva ijwi gusa ijwi ryiwe gusa Soto Santiago ko yanditse mu Bukana yaravuze ngo ijwi ry'umuntu gusa umuntu azavuga wamumva ngo uwo ni Pastor Alex ijwi ryiwe gusa wamuvuga ngo ni Alex bwana swesa shini Imana kuko iraza azavuga mu ijuru tukavuga ngo ibyo ijwi rya irazi bwana swesa Imana ihimbazwe ihabwe icyubahiro novuga kuri irazi ngatinda ariko irazi nuwo abaje kwibuka irazi nuwo yari umugabo w'Imana mugende muzi kuko ari intwari y'Imana yagiye mu ijuru atabarutse kandi tuzamusanga rero irazi twamuvugaho titwamumara twakorana imirimo y'Imana nyinshi yari umusenzi yakundaga yagaza bwiza ariko bwana swesa ngiye gutangarira zirindwi ndangise nizo niyo kuvugira Imana wese kurisha Amen. Turashimira Imana kuko duhagaze ku munsi kandi mukuru wa mwene data twibuka ubutwari bwiwe twibuka imirimo yakoze twabikesha Imana ntabwo twabikesha abantu. Amen. Amen. Ababyeyi bose barabyara bakarera ariko imikurire y'abana byiza siko bimeze. Amen. Amen. Ndibuka iraza n'abana batoya cyane ari bato pe sinzi ko mitera zayiruka
twataramanaga na se niwe wadutoje gusenga. Yageze ampamagara na Mutabarushari Burundi, umugabo w'umunyabyinshi, na Maremo Rutambwe ni umuheto, agapfukamisha imitera na iranzi, namwaba akatubwira ngo tubasengere. Nzabyibuka cyane, imitera ni kabagaza ushaka ko gusenga keya, noneho twarangiza kubasengera akabwira imitera ngo ngaho nasenga ubone se. Rimwe na rimwe mugabo twageza twinjira mwabo bakanahura, baje kutubwira nyuma ngo bageza bati wazatubona bakatutinya bakagenda. Amen. Ariko kubera amasengesho ya se, ubwo burezi wenda budasa n'ubwo ababyeyi bose, baje kuvamo abantu b'abagabo kandi bitwara cyane. Banasifiwe. Iminsi ishize hambere sinubwo kwezi ko ariko mukuru we mwami sinzi ko twatuganire ko ku rubuga ndamuravyibuka ntahaza abantu bake yuzura umwuka, aratubwira ngo tumubabarire ngo sinzi ko iki gitondo kimubereye. Banasifiwe. No kuvuga ngo bakuriye mu burezi bwiza. Amen. Bakura bashimwa n'ababyeyi no mu muhana kuko murumva ibikorwa. Banasifiwe. Patro yavuze ngo yatinze ruguru, navuye ruguru 2009. Banasifiwe. Uko sikera iminsi yo kutaba mu gihugu ni myinshi cyane. Amen. Ariko nyuma muri iyo myaka twavuyeyo hasigaye havumbuka abana inyuma yacu. Banasifiwe. Baravumbuka ka Dawudi. Banasifiwe. Mose Dawudi avumbuka akavuga ngo agiye guhangana na Goliyati. Banasifiwe. Tekereza kuko mwami nako iranzi desigasenga naraje. Ndabihamya neza kuko yatangiye gusenga atakibirana. Bakuru be nibo batangiye kuzabasenga bazabica. Nimba mwibuka neza isengeza hikayi bagaza bandikamwo iby'Imana babwiye bakayimuhisha. Mwami yagaze yimuhisha. Iyo tuganira ndasabirwa cyane nsabirwa bazabimbwira. Iby'Imana babwiye bagashaka ngo bihishe se nawe agashakisha ngo bamenye ko Imana izabwira. Banasifiwe. Ariko nta kindi zari imbaraga z'igitaramo cyo mu Rwanda. Banasifiwe. Nkunda kuvuga mu Rwanda kuko niho nataramiye cyane. Amen. Nakirijwe kuri Nyamara. Nakirijwe. Ariko banasifiwe. Imbaraga z'umwuka nazakiriye mu Rwanda. Mu butayu. Banasifiwe. Tutojwe na se wa Mitera. Nukuvuga ngo nkunda kuvuga mu Rwanda kuko niho cyane nataramiye. Mu Rwanda ntibaza abama baguduka bakicinjira mu rusengero. Sinzi ababayoboye materaniro mu matorero bayoboye bazakunda ngo bahere ko hasi bagenda bazamuka gahoro gahoro. Banasifiwe. Kuri ubwo rero turamwifuriza iruhuko ridashira. Haleluya. Twifuriza abatoya n'ababyeyi. Amen. Guharanira kubitwara mu bwoko ndetse no mu gihugu. Amen. Twifuze kubitwara mu bwoko ndetse no mu gihugu. Apana muri Kenya, apana muri Amerika, iwacu. Amen. Kandi apana abagabo gusa n'abagore. Amen. None se dusoma Bibiliya zitubwira Debora yari umugore, tubazamuvugaho ubutwari. Amen. Kuri ubwo rero mwene data n'ukuri
ibikorwa yakoze ni byinshi Pawulo aravuze ngo titwovuga umuntu ngo tumumare ntibishoboka. Amen. Umunsi ashaje ku rubuga yo kwibuka umuvandimwe, haje ijya ndirimbo ivuga ngo mu gitabo cy'ubwami handitswemo amazina. Amen. Ayo mazina irya Iranzi ririmo. Haleluya. Ntabwo iziranga zivuga ngo naje uzagere gute uzanandike, Iranzi we riranditse. Mana mujuru azumugisha. Amen. Yeah.
bacu umuntu wese ufite agatambaro hari umuntu ufite agatambaro tuzamura ibendera tuzazamura ibendera Bega ihuriro bega ihuriro ry'abera tuzamure Imana icyubahiro. umuntu wese utarwaye nahaguruke ndabasabye nari muzi naje mwene data nari muzi twabanaga n'abana nari muzi yari umuntu mwiza ariko reka mbabwize ukuri abizeye tuzamusanga tuzamura Imana icyubahiro abizeye